Ja ću još jednom pozvati 3 učenika iz prve kategorije pobjedničkih radova da mi se pridruže na sceni radi dodjele zahvalnica i važno je napomenuti također da su pobjednički radovi osvojili novčane nagrade. Prva nagrada u iznosu od 500 konvertibilnih maraka, druga 300 i treća 100. Prvo mjesto Uma Kurt, draga mu čestita. Hvala. Drugo mjesto Eldar Sulejmanović. I Gabriel Miloš treći. Adna Hadži Hasanović, prvo mjesto. Drugo mjesto Aysel Kaniža. Hvala. I Marija Milanović, treće mjesto. Čestite. Jedan aplauz za sve. Hvala vam. A sada slijedi uručenje zahvalnica institucijama, pa tako pozivam uvaženog ministra koji je ponovo s nama tu i profesorcu Spahić Šiljak. Još malo strpljenja, znam cijeli smo dan ovdje, ali i ovaj dio je važan. Da, mi smo pripremili, dakle, kao mali znak pažnje zahvalnice, prije svega ministarstvima, a ovdje prisutnom ministru, profesoru doktoru Rašidu Hadžoviću. Ovo je mali znak pažnje za saradnju koju smo imali ove 3 godine i nadamo se da ćemo, ako Bog da, nastaviti raditi i dalje zajedno. I tu je TPO tim pripremio naše publikacije da imate za vašu instituciju. Hvala vam. Da. Ne znam da li imamo ovdje još uvijek predstavnika Zavoda za školstvo Mostar. Evo kolegica Andreja. Hvala puno. Ovo je za instituciju koju ste vi predstavljali. Isto tako i vama uručujemo set publikacija da imate i još jednom iskreno hvala za sve što ste uradili svih ovih godina zajedno sa nama. Hvala vama, Silke. Hvala. Da li nam se direktorica Pedagoškog zavoda vratila, doktorica Gološ? Upravo. Gdje je Melisa? Nema. Direktorice, izvolite. Hvala lijepo na svemu. Pošto ovdje nemamo gospodina Augustinovića, ja bih zamolila Snježanu Petraš da primi zahvalnicu za Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa za Srednjobosanski kanton. Kome daje? Ja, Snježana. Hvala lijepa i zahvalite se i ministru i gospodinu Augustinoviću i hvala i vama na saradnji. I zamolila bih kolegicu Melisu Mizdrak iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo. Melisa, hvala najljepša i vama i vašoj instituciji za saradnju sve ove godine i nadam se da nastavljamo dalje. I također publikacije i za vas.
Da, ako mogu samo sekundu, dakle sve zahvalnice za direktore, direktorice, pedagoge i pedagoginje, pošto nemamo vremena, ostali bismo još dugo da ih uručimo, su ovdje kod kolegica iz TPO fondacije i uručit ćemo ih svima vama i ujedno koristim priliku da se još jednom od srca zahvalim na saradnji i uspjesima koje smo zajedno napravili u protekle 3 godine. Ispred Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i svih naših zaposlenika u obrazovanju, ja kao ministar ispak moramo se zahvaliti TPO fondaciji. Tako da i ja se nadam da je ovo kraj jednog, ali uskoro i početak nekog novog projekta. Hvala vam. Hvala svima na učešću na ovoj konferenciji. Za kraj, molim vas, pogledajte izložbu TPO Grad. Za sve postignuto zahvalnost pripada našem dugogodišnjem saradniku, umjetniku, crtaču Nevenu Misaljeviću. Hvala vam još jednom i ugodan ostatak dana. Hvala.